Maja motho wa ka, ke re ka tla ka ba le boshibo bo botse kudu. Ke a leboga ne? Go leboga nna my love. So no rojang for breakfast? E re ke cheke ka kwa fridge-eng gore re ka ja eng. Ish, ne ke dumile borotho ka pholone. Why re sa je tsona mara? Tšibana laka, phalone e leng ka mo fridge-eng ke ya... Nah, mara, never mind. Re tla ja yona. So my love, the plans are not today di eme jwang? Ke nyaka re spend the whole day ka mo roomong ya ka motho wa ka. Sure, babe, what's a riketlile wa kwa. So, stlela se la ba reng ke Mantwa se re so buyaneng campus. Mantwa ge ke be ke bolela le yena la mafelelo, be ya re o boa Monday. Maja, babe, ape today ke Saturday. That means we still have more time to spend together. Yes, babe. Mama, ko gopela o nshi mo gate 2 ke nyoko feta somewhere pele ga renka ya roomong. Okay, my girl. Mama, so mphaneng tšhelete la go ya computer lab. Manto ngwanaka, a ke na tšhelete. Aowa mama, jwalo re nna ke dire jwang ke faile kwa sekolong ka lebaka la gago. Mantwa, o bolela jwang ngwanaka? A ke re wa tseba ke nyaka o phasa. Gape nka se no go kona tšhelete e le gona. Wena mama o nrate wena ke a go bona gore o nyoko mpona ke te phele di blessa kere. Aowa ngwanaka, ska bolela sowe. Ke tla ke adima tšhelete kua go malome wa gago ka go romela yona ka Monday. Ene ge nka sa kgwetse tšhelete o ka Mantaga ke ya go botša o tlotla o kwa batho ba re ke kitima le di blessa mo campuseng. Ke ya go tshepiša ke tlo e romela ka Monday. Sam kan re tsamaya nako mane man e shapele bile ke 7 na ke sa khona selo. Kamo, I didn't force you to come here. O nyako tsamaya. E mona kan o phela o go phela le mollo man. Ai man a bona phela le mollo every time. Ai man. Aga magale bile batho ba sa o ratro wena. Warra we, wa nrasa ke nyaka go ba. Gape rena ba nga ratse ba re wa irile mo. Ga monzo mo nya gore ke ene mo. O nya go mpotsa na ke tsebur ke dilori ene mo university. A wa mo. Warra we, ga ke nana ka go hlokera sa lwena. Ga o nyako tsamaya. Problem go wena o zubutšitše gore o thalefile o buta batho ka moka Sam. Ene o bona go continue go phela so. O nyako phela we one. Ga ke na taba, ke tlile mo ke le teng. A e re nna go doela o zana ke re roomong. Warra we, pele go ka tsamaya ke na le potšišo e one for wena. O tsamaya o ya roomong ya mang? Ke tsela roomong ya mfethu. A go re Maja o ke busy go roomong ya borena. So wa mpha key ja room o re bjana. Nna gona motho go tla mo fa go key ya roomong ya ka. O ka se roomong ya ka ke seo. Na ena bele ke labile ka Maja bjala. A ke go get true now. Ke fetša o reka borosho ke roomong nna. Ai motho labile. Ai ke feta roomong go ra borosho. Mantwa pele wena o nyaka ene mo gare na re tseba o ile hae wena mo. E be ke le gae mana ka segala ntlišitše mo o kae Maja? Maja wona kwa roomong wa go butsisa khana. Ge ke fetša go reka mo ke nyaka go moetela. No ka se khono ya roomong mfethu. Why? Gane go diragalang kwa roomong ya lena? Problem go re batswadi ba Maja ba red kwa roomong ne batswadi ba damane ne a ba dira garage ba nyaka damana ke jola ba strict too much. Wa resha Maja sala mpotsa gore batswadi ba gago ba strict. Ya wa bona that's why ke re ka se khono ya kwa roomong ya na bjana. Ke a kwishisha so ba ilo tsamaya nako mang? Na re ka mmawane ba ka ba faile. Okay, ke tlatla ka 1. So mpotse mo Maja gore wa ibe a sa swara di-call tsaka. Mantwa Maja ba ile busy ka mada ke nana damane o to tlhalosetsa motshiaro ke ta kwa roomong ya borena. Okay, a gona bothata e re nna ke roomong. Maja ish, na tsa sometimes ke na le iputša relationship ya rena e re iša kae. Re tlo felela kae mara nna le wena. Rato laka, tlogela go nagana dilo tše negative. No Maja ke nyako tseba so that nako ge e fitlha ke se ka tla ka ba surprised. Lulu ga botse o le ka goreng? Jape ka moka re a tseba gore nnete e tlo tšwa mafelelong.
so ke nyako tseba gore he Mantwa a find out ka tabe ya rena wena o le so o tlo kgetha mang. Lulu, Mantwa a ka se tsogile a tsebile ka rena. Maja gape ke serious, wena ke a o bona o nagana re ke na le nako ya go raloka. Lulu, nka se kgethe motho ka lebaka la gore ke le rata ka moka. Ke nyaka go lenyala ka moka. E re ke cheke gore go kokota mang. Mata, gane o dirang mo? A ke re ke go boditse gore ke tla go botsa ge le nako ya gore o boe. Wa rena jawa ka sa di tsena. Nna ke opela wa zela mpetrene wa ka rumuni ya borena now ke labile ka jao. Ka mo gape Lulu o sala ka kua ka moreng ene ke mo tshepišitše gore re tlo spend the whole day together. Wa rra we e re go botse Mantwa o buile mo Tef. O reng? O bona o sala o thukonyana gore Mantwa a tsebe ka bona le Lulu. O no thusa gore go mmuje maka nke ba fitile mo le khumane no. A ka moena o sekoko Mata ke go leboga for se o ntiretseng sona. Ba fotsa mo bo ja mosadi wa go re mono ra tsamaya la ke nyaka wa zela rumuni ya ka mpetrene wa ka nasa. Gane a wa robala kwa roomong ya Sam. Yo, motho a ke senyaka lo mmona mo a butile nona go le gore phelo ba ka be ba be maabane. My love, jolo kokota mang mo le lebateng. Tšhobana laka ka mo buile gore o nyako robala. Gana senke a roba le maabane. O re Sam o mmolaišitše go bala the whole night. Se mo tseba ke mathata wa kwa. Ke nagana gore o swanetše o sepele tšhobana laka. Maja ska ba leka ba nyaka o lebala gore o ntshepiše gore o tlo spenda the whole day le nna. Lulu, a go seng ka se dirago gape ebile ba re Mantwa o buile mo Tef. A re ye kua roomong ya ka re o dula gona. Lulu, room ya gago e gausi le ya Mantwa gape ge re ka ya ka roomong ya gago Mantwa o tlo re tanya. Awa Mantwa o phela mpotsa before a tla kua roomong ya ka, so ke tla no mmotsa ra ke gona e fenya ka o nketela. Okay my love, a gona problem gona re roomong ya gago. Bana o le yene ka baloni ya ka bana Maja o jere baloni ya ka o file side check yawe yes na se ke bolla motho a go boya mo bo go ntse ba bo. Mantwa o di ya ene mo ke potšiša mohuta mang eo go kae Maja? Maja kgwa go re doana bele bjalo kgwa go re doa motho gane ga wa mmotsa gore ke tlo tla mo roomong ya lena ka 1. na ke lebato mmoja o ile kae ka re ge ke mo founela a sware phone? Maja o tsamaile le batswadi ba ba kgwa go re doa. Oh, ke a kwešiša ke tla boa gape late. Ha ona le ka bothata ngwana eso. A ntshembi leswi na ha ku heta ku swi vona ni vone Maja na Lulu va nghena kamareni na Lulu va khomane na hi mavoko. Maja a nga kha chitela Mantwa hi best friend ya yena mihlola yi heli n'wino. Ta swi endlisa ku yini mara ni n'wi byela. Wa bona nna o tsena ka ra ba ja Maja bjale bona le le ba do mmoja gore Mantwa o ile o dilo mmona ka 1. Hai drabe ya ke ibone ya bozo bona drabe it will end in tears. Wa tseba ke bolaile ke go sepela ke sepelela mahala. A o nkumangi Maja a kamareni ya yena? A ka mo hwetša ba re tsamaile batswadi ba gagwe. I mani a nga ku byela sweswo? Ke boditše ke Kamo. Mara ma swi ni hlamarisa. Randzo go na le seo nyaka go mpotša sona? Hayi wa yi vutisa. Never mind wa tsa lebile ke boregile hai e re ke ka kwa roomong ya Lulu ko mmona.